ni Kabsat Severina sa napudno na ganti may patangatang ita dito'y manang biyanang drama dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay da Gretchen Abon dita Hong Kong, kan amin nga Abon family dita Concepcion Solano, Damara Sidoro, Lilibeth Contillo kan Lolita Maganay dita Hong Kong. Kasi mantikuna ni Kabsat Severina. Dear manang biyanang, adaw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. Adda itsura ni angkel ko nga oray lumakayan. Kan syempre adda kwarta na isong adulat ta dagita gusto kan kwa na. Rugyak man nga rood ti agsalaysay. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Severina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka kanya ante, uncle. Ay. Di ka gararamin, Severina. Apay nga da ka ditoy alugar. Ay, umay kami kumaag-beach kadagiti barkadak dito ang lugar, uncle. Umaya kumagiti ikaw iti ka ng mingam nakita kaya. Ala kayo, uncle. Shhh! Tagtagan rin, Severina. At iti isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? No anya tinakitam. Para kin kalaang. Nalawag. One, Uncle Isidro. Nalawag. No kasta. Taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jap ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala? Nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle? Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Hanggang kasanungan no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali ang lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyar yung, Uncle. Ikuyog daktumang mga raw. Agtsapiro na. Ay, kat mabalilata ka anakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami, Jabusko. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay ka pa'y lapalpaliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti Sarmeng. Apay narigat asagaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mau. Ay, tandaan ang dagitim bagakkan Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Amomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin na ti buok ka. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo itay nakmatagirwar iti pensyon ko. Ha?
Agam, ada pa sa bali apapanak no, may irwar ko ti pensyon ka o bineng. Ag sinatanton ta mga no, mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya man arumwarak. Si madutak man nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay, nagpudot man sa pagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapankan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang upure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitla ang ngarot natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Na maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyal, ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo kuyog. Jakon inaways, na di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni manang bineng. Basta, di kan agdamag ka ba guys? Severina, darsam Unang ka, lumayag. Nala, mapantay nga rodan. Adayo a lugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita ka na tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami numadamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na kadi nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayaw. Amuna nga da asawa ka na kan. Ayos ka numatlat akin ko anak. Labnak ka nulatta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di tan tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa initi kwartana. Kat, imbagaan mo sana madlaw ni anting ada pang pangtadan nyo iti kwarta yaw. Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka na kan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di numalmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo ha? Wine, basta'y karay madinak to isuksukat iti oreasinaw ha. Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, wine, manaw ti ka sa pulang. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangimi na mo't amin na nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay my love. Amin nakid daw mau, ipaay kao. Ang yaman nak. Talaga ang nakasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa mo itibiyag. Kastamlat ta ka na yun ay. Agida, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang.
May mayat mo ti kastuyan na ngam ti nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanan plano ngagsapol iti trabaho. Masadutak pa yung trabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na nga ikan. Kano dumawat akiti kwarta kan ko na di nakmabali na pagkudkudan day jay. Kadayon ti irurwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka diya talaga. Agpaspasyal kami lang, nanang. Kinadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod matakas jay na. Saan? Talaang manayin. Idi awan chicks na, kas na awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natila tatapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangarot, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa ngaribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Niyangkal mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay, ada pangigatangak iti kwartak. Ada ka din na antibining angkal. Apay ni antay, ada jisilid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan, taamumad ka da imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kwa angkal. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo, tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski, kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin mga iti kwarta. Kan manipod itanggal, tunggal agpensyon kayo. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibinhayanak mo't nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklo na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kain labak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Ala na, aklo na nakon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Uwanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Ang sikapan natin sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagiti da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin nanak ko. Saan mo ta? Ikikanak lang ng Kilisidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan na ka. Apay, adaya impadulin mo kan kwa na. Awan, ada ngamin igam ko asikrito nanang. Isang masapula sustentuan nakmo. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto'y Ada ngamin ubing kan napintas at chicks ni uncle. Anya, nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita, sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kajak ka no ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na.
Nagalas ti kasta nga aramidam, Severina, pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw, kanunungam, pagkwartaam pay. Ay ka talaga kasta? Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano? Siyak tula kita kaan nan ti saan? Ay isa na mabali na di nakikan anang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada nga minaamuakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mat na siya babae. Apay, anda timbagbaga na kan kaya. Pat-simot na siya. Awan ka day. Ulbod na siya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Ay, siyempre, nadidigraak. Isong araw na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, aliw na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag, iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan na ka mangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay isa na. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulan ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo nurayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabya na sumangsangpay si Severina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan ubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak na blackmail nakmas. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbutang naladay jay, tapno makadawat iti kwartakin ka. Into maminsan, di mo nikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabuting matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbutang nalaang day jay. Rupat kwartamot gayam day jay abapai. Apay nga imutan dakmatan angkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na ko ba? Into diyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglahingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Ay, tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. At numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Severina. Nabayagan anubya na day dyan, te. Ubing kan napintas. Napintas dito'y ladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan baen. Relax langan, te. Te kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wan, di ka madanagan. Kadya akong ulitan day dyan nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan, te. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan.
agpasuko na kon iti kabsat ko. Hmm? Sige nga, Rod Love. Ingat ka, Wan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti ba? Piling, apay ang daka dito. Si Kamat ang babae! Piling. Piling, agawitan. Hindi ka giskandalo dito. Posta! Kas jeti rumbeng katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da ah? Binidyok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abineng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidin ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay, ngayon pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na dyan. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isola ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray, tsakon ulitin na dyan. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod ang di pagdaw-dawatan iti kwartam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa'y lang. Diyay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas ti rumbang ka dagiti kabita kaskan kwa na. Igas iti kagimungan dagita klase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti ibusang may ti oras mauruday. Ha? Asino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Kinabalan nak na intumba! Boses kan lang, ti bakit? Yung tipig sakit, upin-pay! Ruguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan dahil ito'y babae, Rudy! Lumaban ka, Sibirina. Kabalam dito. Awan bahal ko iti asawa ti ex-kota na lukmag kandak kalababae nga oray bakatan. Jack ni namnamang at dagayang asawa ti nakirelasyon na agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Kaya't gapo iti kasdyan na pasamak makunak anakarmaak, gapo iti naramid ko iti kalabas. Alakastan, tigayam mo, Severina. Alagagayam, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naragsakngal daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan ti may drama ita dito'y manang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramilin Morao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dir man ang biyanang. Adda karuba kapasaray apalak. Nga da makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. Numabalin, jak kaya tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? At damot ten katulong dabiring akaruba. Kahit, anya ko mano andan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan.
Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga ron kwartada pagbayad na iti katulong. Ada dumag lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwain. Ado man nga ibagbagamaon. Kag pa'y sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya kamitin. Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Diyak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo ah. Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa ta tap nagkakampita. Saan mo ta kontrabida kami? Inkaglotaw tanay, malimanan. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan uray ti amam, ado matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho, ano diyo kabaalan? Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok ba't di aman nakaawat ka, nasimpot ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema rin ta. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adakat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawasyo kanitatang. Ay naiman nugutan di anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Na, kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatiwan ka ni Bering akaruba. Ay, awan pa kibiyangan ni Bering iti dayta banag. Di mo maniramraman iti saritaan dayjay. Tamasuronak na malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadalan. Oray ko mano sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumara mga rod, tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako ngagdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutun taginan na. Aginan na kamutun ngagpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupa ya paggatang iti masapsapol iti balay. Di ta ipanamnama amin ka ni Ronnie ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak, no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, taliya. Kaano na itay daldalo sam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mana, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anay bag.
Katimbagam ko maitay kan kwa na. Ano? Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pailaang nagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni Tibabaunan. Kabaulang mataglutaw. Laim ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din nagtrabaho dito'y balay. Di naklamawatan mutin. Kaya't kunti agina na. Talyahin ton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida ah. Naapgad ayan, nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti ko na. Ah, Pasensya, nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. kano agluto kay tina po, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analay nga tanay. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, piliin nyo nga min mat ah. Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Ha? Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto matikunak nana. Ta inurasak mat. Tano agluto ak ijay balay ni. Saan mat akas jay? Ha? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madinsa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, ah? Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksag. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Ananang? Ibagbagak mat, ngam natangkan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot lang, sukatan yun. Sumapol kayo ni Tisabali ababaunan nyo. Ay isan, apaan nak, no'y katag. Ay, kwa. Nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan, di swelduan nyo? Sana bali, ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kayo mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipay ko amin na kayat yung. Hello, di mat sikat ay sigod ababaunan ni Georgia. Ha? Ay, una na. Ngam, pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayabanda tong kaladapas kan. Tama gustuan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na magkabalan taglutaw. Urag luto lat aramida may balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo dyan ay? Itakit din na. Tas sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun nana. Ay kawan na. Mala. Agkuyog tangarudan nga gawid. Balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si ti para dalos kan para laba. Nimat Janet ti para lutaw. Ay wala nana. Ne, agluto lang taramida ka. Kasta lang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damat gaya man babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwada pay. Ha? De. Agasam man. Imbag man tada pagpasweldo yung kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan ako nga da Java Road.
Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga kami iti babaw nun mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Sana kayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay, oray mo dyan anak me ah. Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod ah. Kabalan na kano maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmadi. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko ijaba road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngam siya. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Ah. Iso nga one problema kan kuana. Apay na asap ti pabasulam. Si tamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Paglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagidando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan taamangan no agkinabilda. Natangsit ka gaya ha? Ang patay ko! Ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan na pigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timba at anuman kay sa buwag mo kanakwada tapnog talnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan na si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agrom ka na. Anay ko! Ay, nahatal na kayo man! Ano kayo matay? Gusto na ital kunak na, di kang pinungo! Anay ka na! Di nakiraman na pungutan na! Tibok ka! Ang ilisi ka, kapag di ka may ramraman, nana. Di mat! Anay. Papanawa mi dan. Nagpuna nga mi na mga lakay ti doa babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlang na ita. Agraraman ka ngamin. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrug iti apa? Iso ti papanawan nyo, agbati ang. Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita. Di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsika Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsuro ak ngag-drive. Isuro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat na makasuro ti bakit? Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Ura jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matindag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko na. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumugan nun. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan.
Aguray pa talugan na nang tawan pangkas tayo. No ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas ta titsuram, aglaladot kamart. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day jabiring. Ah, akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamay. Karibala sasawam mo. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabakat, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isurunak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba to day jay nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't latlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat ta. Ha! Makagatangak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day jabireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi maniti idakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kaya't mo. Ay, mabalin mo ta na. Hanggang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko barok. Ano, mabalin ka no, matahulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya, ay di ka man. Kung nga ron jay, anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo. Kan saan mat unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Saanan, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apagisaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Aday bagamikan ka. Adda kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Iso nga agawid kami. Aniya? Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, iso nagsapulangan iti trabaho na iti lugar mi. Aging ga nang asawan, katita dan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklat ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo manen nga buyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manen nga episode iti drama Ama ng Biyana. Ngapsak ba iti amin makablawa mampay Daroli Viernes, Christine de Ocampo kan dagiti pamilya na di Talukban, Abulog Cagayan Valley, kan Cristel Butad.
Manipod man nga rod kani kabsat Rico saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuiti ko nana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anyaman naganwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapol nga ipakaambok amin na plano kan kuana, ta syakkat nga rod ti padre di pamilya. Ken mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary ang washing machine. Bagay yu ti kas dyan, ta adu ti dalom yun ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko, no da kayo timanggatan. Alam na lang, katangan niya ang tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan niyo pala ay. Saan ay? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basig. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan nagatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayong matgayam tatang. Sumrag kayo aglabaak kumankat. Wine, umay ko alaan nun tay ginatang mi awasing machine yaw. Mina balasang kaw. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kaya't yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbagan ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Minayadan may hindi kalman. Anya? Ni, diyak amo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alain yung arudan no ginatang yugayam ajak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alain yung latan. Uray tabasik jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kong gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngayon bagakan kan. Ala, sana balay, tanaan mo amaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakong gayam. Apay nga inlakong nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod ng usarak iti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Ambot kakaiso na nagbalbaliw akong. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ije kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mat. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan lang. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan do aputot mo. Ngam di ka pa ilaagnak nakam. Aramidan matlata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo ti mangis-stress kanyak nga asawam. Nay kato'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't nga isuksukat? Ay, boy. Amam hindi kalman, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yung awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inakla makikaro ba? Ay, una yun day tanga asawak.
Diyan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Punta kami. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. Kung may arabida rin, ti kabinet ti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw, ayo umay-may. Remor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidaan nyo, ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilutlok asidaan nyo. Uno, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inedep mi pa'y laang. Adamat karne ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alam kadagi jayan. Agyaman anak nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya, diya ka mo day ta Na, ape adi mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diya ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo day ta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan lak nga asawam. Saan akasta? Ngamkas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamat amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na plano, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenlak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamat limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana ka po kanyak at dalamutin yung nga agi inaaya. Alang huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagi ti ganwat mo. Dagi ti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Hinga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-iso. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirum ba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngayon no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na.
Iso ama sursurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak, Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya, imbag man takasta nila kayo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili ba kaya asawa. Taulti mo ipapanay ti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak. Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pa kada no simang putin. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon. Apay aya. Ilakok man tayo nuwang ka. Abangan no kayat nagatangan. Dakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinuang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na. Tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman na iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na gitubay. Nasayat nga rodano kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Nadik kan sama mapan makipuspustan. Sana, nanang. Inusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaano ang... Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbaga ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang. Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day nga anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro di naglakwan na. Apay nga, agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kanina nang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay, di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul la maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan da na imbag, noom-nowan no saan taramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planok. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitan lakmay. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraan iti kayat kong aramidang. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamad madlaw ka. Awan? Apay. Nasakit tinakamaw, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang kaw. Nuang kumot na jay Adaya kwarta manaigatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang. Sa binagbagaan kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ina, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng,
Tawan karbangam amangi pulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalinti kasta ah? Ala, Huston, di kan suman na Rico. Di tan pagsarita anti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalintagam. Hinal daw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tay nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti raramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirong bangay bagak. Nasaysaya at lang nga agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight ngay bagbagamot, Mari? Di maagap-apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Into no may alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga ron, Mari. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Ag-abroad ka mo't gaya mo na kambaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakamaw. Sa bali pala tao, ti pakamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga bruda, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, Rico. Kaanaw, nagbakasyon ka. Kagakgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apay di mo impakaamaw, nagawid ka gayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sinang ibagbagam? Saan tamat na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama amuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingita, ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng tibagbagam, bakit? Saan ka diakasta, Di mo plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taadan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Nagsakit. Narigata na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumasulnitan tinagkurangakan kwa na, kayat ko ti bumawi, nga manyan, tajak man lanay ka ni tigundaway, tadamatan kasukat ko kan kwa na. Aklo asyak tinagkurang iti asawak, isodyak mapabasol no apa naramid natin ang panaw kanya, banag pagbababawyak, nga manyan tanala daw matan ti amin.
Nga moray nagsina kami ni ti asawak, suportado ang matlata kadagitan na kukankwanak kat ti pagyamanak, di na ipaidam ida kanyak, kat pasaray sarong karakida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Iti drama manang biyanang sa bali manan nakapadasan timang ngaganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rose May Santiago dita Singapore, Dimple Ganuelas, manipudmat ka ni Rox Bravo, kablaawan na ni Mamang na Loling Bravo, dita Kalinga. Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet, saan napudnoanagan, tintay patangatangay drama ita. Kasto'y ti kunana, Dear Manang Biyanang, ada ka anakak, anak ti Kabsat ko iti kinabalasang. Kat numabalin no anya ti kinaugalyan mi idiubing kami, iso ti may pakat kenkwana. Gapu iti panagsikog ti Kabsat ko abalasang, kas taunay pa ng dilaw ko kenkwana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, ada kayo matnida? Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi ditoy. Tani awan ka duwa na ije balay. Apay, papanamaya? Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Ayaw na, nangrunan no ada anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailahan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Adan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalola mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kanto mo ila nga po. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka na ko. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka siyang nakaon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak ruman. Maminanumot nga ibagakken kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado, napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang, paayan kan ruman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang matan Janet. Ang uren mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak entertainan no kasi sarungkaran ka. Pangasim, Janet. Papa naman ruman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampaylaan. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patsyag amatin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. O saan, sumsubukan na klaang. Takas na ngamin kat ang itidaduma babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasat la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta?
Madlaw mo ta di nakakaya dayja, Janet. Kano nagadun ti binasta dayja babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknag ti kaya na. Basta ang maklap tananan. Sa bali ngamin ti tamak ka ni Janek. Naidumduma ti marikrik na ko na. Isulaang tinakarik na kiti kastaw. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arodam ng agarang pailaan. Apay balasang ka, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay, sos, narigat, ti awan kadkadwana, kaanakan. Pagan anok ti kadkadwano sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay, ket, anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta, na sinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko, sa anak nga isi tugit a babae. Ni, nangalaam di tarilom si ka, Gigi? Ginatang ni Lola, auntie. Ay, katamday tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung muray taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilaw. Ha? Amom na niya tirilo may ide? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril-rilo may. Auntie? Janet, apay ngayon nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idi da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapa idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu lang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mo't ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mo't itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta gawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga ron ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo ta. Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagtsinelas iti napintas. Pati sapatos ka awan, tay bagta idi ka sako. Wan nga ron, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat na makita na nam ay ti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan lagi ito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo.
Kawa mo problema iti dayta. Saan may abaybayan ta anak mo? Basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon. Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adag itay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Pat-pat siya lagi ta lalaki. Iti kasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan ta kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa dagita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala dagita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amonwan. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko ang napintas, di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rod mo iti dayjay nga antim apo. Agunget mo't nutub ngarak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya am latanwan. Gagangay na siguro, tabumakuten abalasang ni Anteng. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet nanang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka kayat. Kaya tinak to. Anyatam mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik nana kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Aggas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayatay. Baybay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yoy ka niti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan may tiunag. At day ta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di spoil dan man tang obing, tapno saan nga gram? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Dagmat. Exercise mo matlang, dayta. Si kalat na batbatin nga agar-aram ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out na. Una ta, narabaw la siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapod nuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga armon, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na, matay anasinaw. Saan, tata? Patsek, nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo tanakaw. Apa yan? Anyad na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. basi lang nanang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron nanang. Medyo nasakitan lablaba na. Ayaw tek ni Janet. Ay na, anak ko ya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mo nga raarmanday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko nanang.
Awanan ti sa balipay. Ala, awang maluganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay, kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo jay nangon na titibuok ko. Naamok kumakas di ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaon na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkila na tricycle. Barang at damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong. Ay sos, may musamot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa ti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, hina. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibaton mo! Nanan! Itay ka pa'y asumanangin. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak na bigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man day jay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan ay. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw abalasang. Apay na pasamag ti kastoy kanyag. Apa yan, manang? Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka, ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimat abalasang. Ala, kaasi kamat, manang. Hanggang saan? Jack, itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsat ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Hingam itata nagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may kaditi balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay may ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man makadiofak. Umayak ko mga ron ita ijibalayo nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? Nukasta, adan nobyong? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente man. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramit nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak iti anya. Ha? Anya ka din dahil tangay bagbagam. Awan amok dita.
Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka, Roman. No ti ammom kat agdarumak, gapoy ti day dyan napasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampantasya, anak. Nasakit ka klunin, Roman. Ngam ikarigatak, timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan ano awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmat inaramid. Ha? Apay ko mga aramid tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam la una iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manak ko. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampantasya kanyak. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tsak matkit di pababasulan ida. Ngam di taylaan mo anak ko. Nanang, kasano nga rod ito yan ngay? Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Jayile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rita nagsarda nga tricycle iti batog ko ah. Awan, iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Aling, mabalinti makisarita ken ka? Ah, apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawag, manong. Ha? Awan nobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kahit kung ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti paparanta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak, kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin paguli mo ikan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya man agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Di na ko mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klaki. Pag mabawyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Iso akas jay tinaramid ko. Tsak ninamnamang agbunga na jay. Pagkawanan ako ma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya? Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti day diagundaway, tadyak pulos ni namnama akas jay tim amwak.
Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga oray saan ko nga ay ayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamat gayam pamilyanan. Ket gapoy ti dayja napasamak kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko idi iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasang. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadite ammo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay tinapasamak. Alakastan, ti gayam mo, Janet. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.